mai I pōtiki rua ki te toka a Taiao. Rere iho ki ngā tukemata o Kahungunu. Ngā reo irirangi o te rāwhiti. No mai haere mai, welcome to our online Kainga we call Kapu Taira, the home for all of your infotainment, brought to you by Tūrangi FM, Radio Ngāti Porou and Radio Kahungunu. Speaking of Radio Kahungunu, today we check out Te Kāinga o Te Haka, and Radio Kahungunu's very own Rahina Huata is going to give us an inside look in what Te Kāinga o Te Haka looks like down in her neck of the woods, rā ki roto o Kahungunu tonu. Engari tuatahi ake anei ngā pūrongorongo o te wā, huri I te tairawhiti. Kia ora rā he mā, ko te rōpū rāngai o pe taua tāhuhu o Tokomaru e tono ana ki ngā whānau kia hui tahi ai koutou mo te kaupapa tūā o te take. Ki pā kirikiri marae Tokomaru Bay koutou hui tahi ai a te 24 ki te 25 o Hanuere nei. Ka timata te pōhiri I te haurua o te paupautanga o te rā I te rā tuatahi. Ka whai wāhi ai ngā whānau ki ngā momo akoranga e pāna ki ngā heipūtanga āhuarere nei. Me te aha, ka riro mā ngā hapū, hei ārahi I ngā kaupapa oho tata e noho haumaru ai aua whānau. Ko Dr. Peta Ruha kei te whakahaere I ēnei momo wānanga. Hoki mai ki Tūranganui a Kiwa nei, kua te a kua pau te hau, koe nei te kia Jonathan Pere, te kai hautū o tētahi kaupapa whāngai kai ki ngā whānau pōhara me te hunga rawa kore. Kua waru tau aia e whakapau wera ana ki te kaupapa nei, hei tāna kei te takiwā o te rimarau ngā pauaka kai ka tohaina e ia ki ngā whānau ia te tau. Aha kua tana pauri I te katinga o te kaupapa nei, kei te haere tunu e tahi atu kaupapa pēnei I Supergrands me Salvation Army, hei āwhina I e rā whānau. Ki Kahungunu I nāi hei te tua o no hui tanguru, tū ai ngā whakanuitanga mo te rā o Waitangi. He kaupapa kore utu, timata mai te iwa karaka ki Maira 10 Park. He nui te kai, te whakangahau me te whakawhanaungatanga hoki. Mo e tehi atu kōrero whakapā atu ki www.kahungunu.iwi.nz. A kāti ki konei whakairihi ai ngā taupito o te wā. For almost 10 years, Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga has been leading the charge in Kapa Haka for our tamariki. From the one-day mokotini to the 3-day ahurei for primary schools, Tamaturanga Regional Kapa Haka, and also Hakanuia, a Battle of the Marae, these events have been a way for Kahungunu whānau to come together and indeed to celebrate our culture. I puta tēnei kaupapa I te manawa tonu o te kura nei, ka mutu I whai wāhi ai ngā tamariki ki te whakaputa I o rātou tāera auaha me te noho pūmau ki ngā tikanga o te ao Māori. Kia ora e te whānau, nau mai ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. E ki ana te kōrero ko Te Kāinga o Te Haka tira, and we're about to go and see why it's called Te Kāinga o Te Haka. Nō reira, haere mai tātou. Ko tēnei kura kua whakaingoatia anō kia Te Kāinga o Te Haka. Why is that? Can you tell me about that, please? For us, it started about 8 to 10 years ago when Tamaturanga was introduced to the Matau Māori. And Tamaturanga was the actual name given to our primary schools and intermediate schools, regional Kapa Haka. Every second year they hold the regionals for secondary schools in the Matau Māori, Kahungunu. And we have not lost since then. And so we've always been first placed, and I think that's a burden in some cases to be able to maintain that level. And it's always good to see other kura be competitive, and especially other kura kaupapa Māori. So a great task, and so after 10 years, yeah, we're still doing it. And I think Mataron's the one who coined the phrase that, you know, we are, I gather, the home of Kapa Haka and Kahungunu, because one, we live, breathe and eat Kapa Haka in this kura. An example is at Te Matatini, we will have 12 staff away at Te Matatini. That's half of our teaching staff at Te Matatini. Ko koe te tahi o ngā kaiako haka ki konei, ki te kāinga o te haka. A tēnā, hea ngā piki me ngā heke I roto I ngā tau? Tēnā koutou, tēnā koe, kia mōhio koe ia te tauherere ki nā ākona.
He rereki anō te āhuatanga o tō rātou whanonga. Engari, ko te mea nui kia mātou, kia noho pū te tūakiritanga o tō tāua nei haka. Kia kaua e whai te tai atu tapuai o tērā, kapa o tērā rohe o tērā iwi. Koera te mea tino ua nā te mea, e pai ana etahi o nā kapa haka ki tō tāua ākona i te kura. Engari, ko te tino wero ko tērā, kia kia mau, kia ita ki tō tātou ake e tai au meki. Ko te whakataetai, engari e hara tērā i te kaupapa nui ki a mātou. Ko te mea nui ki a mātou, ko nā hitori, ko te tuakiritanga o tō mātou tū, ko ngā ingoa tipuna, ko ngā kōrero te haukainga. Koera tō mātou rautaki, koera tō mātou kaupapa matua. Ko te whakataetai te mea tuarua. For me, it's really heartening to see that our school embodies all the kaupapa and tikanga that our tupuna left us in terms of manaaki, in terms of rangatiratanga, in terms of motuhake, mana motuhake. And so everything that our tupuna left us, we try to embody within our tauira. Tau ke koutou tamariki mā. Now, pōpō, tomorrow on Kapu Taira whiti, we look at waka oranga. Koenei tētahi kaupapa e tui haere ai te waka ama me te aro hoki ki te ora o te hinengaro. That's all our pōpō, but until then, e te tī, e te tā, hei ko nā maira.